ginyagia namba 4 murugamo-ini wa rigi ya KPL thutha wa kuhota Bandari na bao 2-0 hari ngucanio ithakirwo miaraho ya umuthi. Police ario nio ateteri a gikombe giki kiria mahotire kimera githiru magire utongoria ndagika-ini 13 kibindi-ini kia mbere kuhitukira kuri mugwimi Yuvis Kutiama. Guku utongoria uyu ikiambiririo ndagika-ini ya 76 kibindi-ini gia keri kuhitukira bao ya Jackie Bowaba. Uhotani uyu uheire Police point 3 cia bata na riu imwana cia kocha Nicholas Muyoti cina points 37 thutha wa guthaka ngucanio 23. Uyu ari muigana wa points 3 thutha wa Shabana aria mari namba 3. Ameingia kichinjioni, hukumu yake ni moja tu. Tani amesalimu amri. Nyama ya Idul Fitri inaanza kuandaliwa sasa. Wazee wa fimbo na fimbo kutoka Congo Brazzaville. Jackie Ndeke Bowaba anapata goli lake la kwanza ndani ya uzi wa Kenya Police. Hii itampa nguvu kabisa.